Экинчи oyun başlar алдында турат. Достор командасы бул Кара Суудан чыккан команда экен. Ал эми Базар Коргондон Акылберс деген команда экен. Ardından düşüp şaşırt takılar görgöz berk olur. Bir daha düştüler şaşırt görgöz. Sizlerden bizden Takıların görgözü tekşeriyor. Görgülü arı birden takası kurtar görgözlü aldı arkasını. Takıların görgözü. eski köp özümüzle qara qo'yib çaynak. Кара Суу командасы достук болуп чыгышкан Кара Суу командасы жана Базар Коргон деген команда эки команда атсалышат. Oyun башталды. Базар Коргон менен Кара Суу командасы. Достор командасы. Достор командасы чабуулда. О жака салбайт достор. Бул жака салыш керек да. Прямой. Погода начар болуп кетти. Бизнес спорт деген. Бизнес спорт. Сары формачандар Базар Коргондон келген Жалал-Абадтын командасы. Кызыл формачандар болсо Кара Суудан келген Достор командасы. Азамат эки команда тең мыкты oyun башташты. Birinci таймдын башталышы 0-0 эсебинде oyun жүрүп жатат. Базар Коргондун командасы чабуулда. Сал аттан көрүп. Ай. Кулак оорубу же күч жетпей атабы негедир. Базар Коргон командасы сала албай атат. Биринчи салым. Базар Коргон чабуулда сары формачан 10-катардагы номери менен. Карагылжа ойнайлы, кем ойнойт буюрса. Базар Коргон балдары да мыкты чабуул жүргүзүп жатат. Бирок Кара Суунун коргонуусу өтө катуу экен. Oyun ортодон башталат. Аут. Жеке. Карагылжа менен кайсы команда ойнойт экенин билбейм. Азыр 3-чү карайынчы. Достор менен oyunda
Oyun ulanıp жатат. Аутқа шығып кетті. Oyun ulanıp жатат. Жекеме-жеке қызыл формачандар. Достор командасы Қарасуның атынан. Базарқорғон командасы тақымға. Қанибек уулу Нурсултан 3-чү қатардағы номері менен Азамат. Kudan çıktı. Babalarından çağırlar. Ой, Достор командасының бір уақытшысы аты жығылды. Ем салыш керек, еми мүмкіншілік бар. Базарқорғонда. Азамат, ем салыш керек. Мүмкіншілік бар. Жоқ, 0-0 есебінде бірінші тайм уланып жатат. Базарқорғон жана Қарасу Достор командасы. Өтө жақшы қорғонып жатат. Достор командасы. Азамат Қарасуға өтті оқшойды лақ. Достор командасы шауға кетті. Қарасу командасы. Мүмкіншілік бар, салыш керек. Азамат! Ошентип Қарасу командасы бірінші салымын салды. Өте мықты салым. Азаматсыңар Қарасуның балбандары. Тайғазанға өзі қоша кіріп кетті. Мына ошентип бірінші салымды Қарасу командасы алды. Өте мықты қос салымдардың бірі болды. Азаматсыңар. Қарасу 1, Достор командасы Базарқорғон 0. Oyun ortadan başlavat. Aka kaçın. Ta kaçan. Базарқорғон чабуылда. Өзінің Тайғазан айланып келеді. 1-0 есебінде Қарасуның пайдасына бірінші тайм. Çavul var 6-cı қатардағы Қара Базарқорғон командасының ойыншысы. Өте мықты қорғонып жатты Азамат. Қарасуның қорғонуысы өте мықты екен. Азамат! Ошентип Базарқорғондағы бірінші салымын салды. Есеп сандары 1-1 айланып.
Azamat. Ekинчи salım boldu. Жалпы жүрүш боюнча. Baştaldı. Azamat. Ay alış gerek boş. 1-1 esebinde. İki komanda açkolları 11. minut ası. Out'a çıktı. Çekeme başlavat. Akıl bir komandası Azamat'ın Bazar Korgon'un atından geldi. Alato oyunu oydu. Alato deyin komanda жоқ. Men bilişimce bu Oş'ta ötüp жатқан Novruz atынан açık çempionat. Alato deyin komanda жоқ, бирок Достор deyin komanda var. Карагылжа 1-2, Ноокат 1-2, Өзгөн 1-2, Карасуу 1-2, Bazar Korgon. Akıl Pirsten Kanvegil Nursultan, Жомарт Карасуудан. Карашоронун oyunu болот. Birinci oyun бүттү. 5-0'ga жеңди окшойт. Азыр экинчи oyunu бүгүн кеч болот же болсо эртең. Бүгүн болбосо керек. Азамат кайра тартат. Bazar Korgon Онассага кайра тартып Карасуу командасы Азамат. Bazar Korgon командасы жууп алды улакты. Azamat Bazar Korgon komandalары мыкты. Чабуулда Bazar Korgon komandасы çabıldı. Çalgan gitti. Şans var. Karashoro komandası da. Ey. Bazar Korgon komandası. Çabulda Bazar Korgon. Karashoro жеңди. 5-0'ga жеңди. Televizordan bildim, niye gösterdi? TV'lardan зависит etti, federatsiyadan. Çabulda Karashoro. Oy Karashoro deyim, Bazar Korgon, Azamat. Salımga жақындап қалды. Karasуу komandасы. Azamat düşürüydü. Em salış керек, возможность бар. Ya atcanlar kaç turgulaç? Kos olur. Karasуу komandası. Birinci out'a çıktı. Out.
жеке башталат. Агылбирстен 8 номер. Азыр 5 жүрөт, 4 жүрөт, Агылбирстен 6 жүрөт. Аянчанын ичинде дагы бир сан жүрөт. Yıldız tamamlasından Camiye'nin Marat'ta Doktor tamamlasından Eski. Şimdi böyle akmışta kalacağız. Amatörü Cemalı Yıldız çağında Жақсы чабу. Команdanın kaptanı Osman Kılıçlar Yıldız tamamlasından Жақсы бөліп жетелеп кетіш керек бұл жерде. Команdanın kaptanı Osman Kılıçlar'la Doktor Kılıçlar'la Тай талашқа түшіп қалды. Жақсы бөліш керек, жардам керек. Капитан атын тискінден алып қойыш керек. Есеп саны 1-1, 16 минута. Олақ жерге түшіп қалды. Мықталды. Енді ауытқа шықпаш керек. Жекеме ойыны. Жекеме жақсы ойын жүрді. 10 номер. Аты мықты екен. Ағалы бойылы чаудар аталып қойды. Oyunlarını başladı, 13 numaralı, 3. numaralı Anadolu numaralı İkinci sayıda Aldı. oyunlarını başladı. Aldı. Takımda. Şaşpay emi bazı gerek. Oyunlarını çağırdı. Çağırdı, attı toktatu gerek. Kalaga gitti. Kayra buzaka gitti. Attı zıtılıyor. Beşte çağırdı. Şimdi oluştu.
Жақсы алды. Шашпаш керек, шашпаш керек. Төртінші ойыншы кіріп кеткеніне байланышты. Төртінші ойын кіріп кеткеніне байланышты біреуін удалениyaga шығарды. Біреуін қалыс удалениyaga шығарды. Үч эле ойыншы менен қалды сары кийимчилендер. Удалениyaga çıktı. Ekinci удалениyaga çıkan oyuncu minutası bitmeyince çıkmaydı. Yok girmeydi oyuna. Oyuna girmeydi derece boyunca. Ortaga ulak taşlanır. Ulan ayrılıkta tırna oyunda götürüp keyinkiye almıştırırız mı? Ulan ayrılıp olmaya kaldı. Ya Beke! Ya Beke! Ya ulan ayrılıp kaldı kaldı. Ya bölünüp kalacak diyorsun. Ya oraya keyinki oyunlar soydurlar mı? Keyinki oyunlar olmaya kaldı. Ya keyinki oyunlar götürürüz ulan mı? Keyinki oyunlar. Ulan bunları götürürüz de keyinkiye başka soyurlar. Ekinci tayımın жүрüşü başlandı. Hazır. Dostor komandası sol tarafqa salat. Bazar Qorgon oң tarafqa salat. Azamat. Azamat alıp ketdi Dostor komanda. Outqa çıktı. İyi mi ilaç aldık dedi. Aytamiz, tutturib. Bize bir tas bak ha. Ha. Bizim oynadığımız bizde de hava atar. Para olacak. Vakıtlı falan atalım. Bize bak bu oynayalım bizde. Çabulda 3. номер менен Bazar Qorgon 8. номер менен Oş komandası Dostor 8 менен 3 tartışып атат. Azamat 8. номердеги Dostor komandası aldı. Azamat Qorgon mıқты. Azamat mümkünçülük var. Saraydı gülüşüne aldı. Saraydı gülüşüne aldı. Ulak жерге düşüp kaldı. Bazar Qorgon. Şot 1-1 boldu. O hareket kılam süйлөгөнгө. Мына суукта. Süйлөш дагы бар экен. Достор командасынан төрт. Vakıtı gitti. Oyun ortadan başlavat. Kameraya tartışkan, öyle ben götürürüm. Çık.
команда бар. Ош. Карасуу Достор командасы екен. Достор деген команда. Сары формачандар Базар Коргон командасы. Есеп сандары 1-1 биринчи сетте. Биринчи таймда 1-1 болгон. Азыр экинчи тайм оюн жүрүп жатат. Жекеме-жеке 8-чи катардагы Карасуу 3 болуш керек. Базар Коргондон 3 окшойт. 3 экен, Азамат 10 экен. Достор командасынын 10-чу катардагы оюнчусу. Достор чабууда. Азамат 2-1 эсебинде. Достор командасы салды. 2-1 эсеп сандары. Экинчи таймдын 2-чи минутасы экен. Башталды. Азамат Базар Коргон чабууда. Кесел түшүрө албай калды. Салынбай калды. 2-2 болмокта. Көлдүк командасы бар. Ошто болуп жатат оюн. Алашынын Достор командасы Жалгаттын Базар Коргон командасы. Азамат Базар Коргон командасы. Ссылканы айтып өзүңүз. Бизнес спорт деген. 8-чи номер Азамат салым 2-2 эсеп сандары. Азамат 6-чы минутасында 2-2 эсеп сандары. Базар Коргон эсепти теңеди. Базар Коргон жана Достук командасы. Достук командасы Карасуу районунан келиптир. 8-чи номер Oyun başlandı. Ulaq жерде ортадан başlandı. Azamat Bazar Korgon çabulda. Şeyge çöp saldı. Aldığımız saldı. Pazarlarına yuvada. Nokat komandası var elbette. Nokat güçlü. Karasuu güçlü. Karagulca güçlü. Bazar Korgon da жақсы. Судья бар, вызывает револьвер, что судья алдында тұрады.
Karası Dostlar komandası çabulda. Dostlar komandası çabulda. Azamat. Saldı. 3-2 Dostlar komandası 3. Batarqo'rg'on 2 Azamat Nurbek. Azamat 2-uloq ekan. Nurbekning 10-qatordaги. To'qqizinchi minutasi жүрүп жатат. Экинчи таймдан ортодон убак башталат. Мына оюн бүтүрүбөз деп отурушат. Бүтпөйт. Эки эле оюнга жарады бир така. Достор. Azamat. Ay. Улак оорлошуп калган окшойт. Тулай болуп жана жарабай дагы калыптыр. Ушул оюндан кийин улакты алмаштырыш керек. Достор командасында улак. Жетинчи катардагы Достор командасынын оюнчусу. 7-номердеги Шамшидин уулу. Ай, жерге. Элбирс команда Базаркоргон. Жалалаттан келген оюнчулар. Коргонусу мыкты экен Жалалаттын. Чабуулга Жалалат чыкты эми. Эки команда тең салмакта ойноп жатат. Майсалбек Орунбай уулу. Алкара дейби. Өтө мыкты. Азамат. Мына ошентип 12-чи минутада 3-3 эсебинде оюн жүрүп жатты. Өтө мыкты салым болду. 10-чу сон салым болду. Көздүн жоосун алган салым болду. Азамат 3-3 эсебинде оюн алат. 10-чу номердеги Агылберс командасы. Oyun baştaldı. 3-3'ten oynanat. Başka ulak soyuldu. On 13-cü minuta deydi. Базаркоргон жана Достор командасынын oyunu жүрүп жатат. Азамат Базаркоргон чабуулда. Салыш керек. Өткөт. Жерге түшүп калды теке.
Azamат. Молодец, son-sonda. Азамат Базар Коргон командасы 4-чү очкону алды. Есеп сандары 4-3-тен ойнуланат. Он 14 минутта дейт. Есеп сандары 4-3 есебинде. Аут. Toçaka erkine kakana. Erkine kak. Allah. Erkine kak. Erkine kak. Erkine kak. Koy veriş gerek lan. Erkine kak. Okpay kaldı bey. Bu da niye veriş gerek? 4 oldu mu? 4 oldu. 4-3. Pazar Korgon paydasına 4-cü açko. Sürdü. Жекеме-жеке 3-чү катардагы саны менен Пазар Коргондун оюнчусу жана ошондой эле 8-10 экен 10-чу катардагы. Bundan kийинки оюн Өзгөн менен Көлдүк экен. Өзгөндүн 2 командасы беттешет. Азамат чабуулда, Достук командасы чабуулда. Азамат Агилберс командасы улакты тартып алды, аутка чыкты. 4-3 есебинде. Агилберс командасы алды да. Анандай улак тастабаш керек чыга. Азыр анаса мени тастап койду го үйүбүз. Атайымбы? Негизи эми эркектикке жакпайт да. Ким чыдады ошо? Ошо удаление кылыш керек дейт, өзү алып келдириш керек. Өзү алып келдириш. Ошондо өзү алып келдирсең дагы не болуп турат? Удаление суга правила алышат. Нечесине? Негизи эрежеде бар. Бар. Убакыт Атайын, чоюш. топту деле тебийгенде, я? Топту тебийет го? Бак, ошондой да. Убакыт чоюш үчүн ар бир кылат. Кайда? Пазар Коргон командасы алды. Бияка салбайт. Азамат такымга басыш керек азыр Пазар Коргон. Теке жакшы экен, аябай. Тың. Ашырды, өткөрүп берди. Пазар Коргон командасы чабуулда. 10-чу катар Азамат. Чабуулду жакшыбыз керек. Өңү такымга басыш керек болчу да. Takımga basış керек эле. Азамат, эми. Ай. Ат токтоп айтат Тайгазанга. Болсо салым болмок. Аутка чыгып кетти. Пазар Коргон 4, Достор командасы 3 эсебинде оюн жүрүп жатат. Onuncu Katar'dagı Dostuk komandasının jekeme-жеке, 6-дагы Пазар Коргон командасынын жекеме-жекеси. Азамат Пазар Коргон алууга аракет кылды эле, бирок ала албай калды. 4-3 эсебинде оюн жүрүп жатат. Пазар Коргондун пайдасына.
Күн аркы жактан карама каршы жактан чыкканына байланыштуу качество начар болуп атат. Оюндарды киргизип атам. Мунан тушу жакшы го. Азамат Базар Коргон командасы улакты алды. Ага, качып алыңчы. Атчан. 19-чу минутта оюн бүтүшүнө 1 минутта калды. Базар Коргон 4 эскертебиз. Сары формачан. Достор командасы 3. Ай, аут. Oyun бүтүп калды. 4-3 эсебинде oyun аягына жакындап калды. Базар Коргон командасынын пайдасына. Вакыт бүттү. 4-3 эсебинде Базар Коргон командасы жеңип чыкты. Азамат Базар Коргон жана Достор командасы. Азаматыңар. Oyun bitti.